Ya, ingi siya umiyamang ngayang fay ng Yesu. Yeah, apa me sa o kilo mo baba ai foi le lo mai kaunga foi pure le chapipi Iya. ya ili umala o foi kau au mai kau pi mai ka kare kasi karuanga karu lava nga kura mai ele au se fongo ia pe ele foi sanga la nga fa kau po o ke le lo la po ai o le fa mangi mai ai Oh. Maranga singa se inki karu mai kura ina. Oh yes. Ai lo le si fai pule foi le mai sale mo. Sanga nga fa. Sanga nga fa. Oh, ia le ngala O fai pule sale mo. Leua. Leu o lona sofa foi na tu lo. Ia o le na pau na le. Oh, ia le ngala sa kom foi su. Na. Ngala ia la. O le sa manatua o le ona na fole le sa manu malo mai ai le sunga ia tangalo poloa. Ia. Ele fast. Ia mai ele le palota le ua le manuia mai ai ma fa manuia mai ai le suilo le HRPP le e o mai le so o ke o ma war so fosi fai pule O leua mua. ia Pe bo kangalopa. masalo la o le tangata la le na le i fe foi lingo ku inkia Na ia. man tu foi lenta o tu fa tasi ma valasi Ala. pe ala valasi ke ro ia ka ko ingo au lo mai pole ia po valasi foi ta fitu por me auto foi mai le fai nga pe o manuia ia va taile tu ela na fa malo longa ai o si fai pule le na mai sale mo pe ia le na e ia la vai o pe fa pe fuate ia vai la ta tie ia la le ta tie ia la le si tu langa foi le HRPP mar fast ave se kula fa pokiki ai ka ola i kulanga o le kangaka o le malo si ke nga lue molo ku malo Le se su el malo le su masing ai la tato wi la tasi le o le malo pu moni foi le le a tau na ave le ta fa malo si au wala ngai le fa pe fai ele nga o fa o HRPP foi a fia fo mar fast o a fo ngisi pa ki mangisi o ma fa fa wi ko nga me la fa pe ngi Fatulela nga o fa mai o e tautua le tunu again o le generalize le fa mtalanga ia ai ona o le e a nga le fa ata inga le tau avatu a vai la ye wakele aku kai mila oi inki ai lo ngi pa inga o me ele ma fa fa we ku le pa ma va ngali kai minga fa ki o ngali pa mia o ke sa ro si dia kula ia le expenses el malo e fai pure le lo sesia ka ke o fai ki o ngala nga se ia ele fa kwa o ia nga ia ma se foi la bo ia kula fo el palme nge pui ai ia ave fa ngoi ia male ka ko fa vai o sa mo ngai okay ma me o manga ai ka ko man ko fo nga se fe la ia ku le pa mo ni mong ngol mele o ha pe o minga fa malo lo le se fai mo su yo i kumalo ia o le ala o tatou o le tulaga le te loa le fa'asolosolo lava a tou sisila mai la atu e vatu le ata lena vatu muamua fa'amole Perry le ata muamua na peia la o le suile la le ua vatu i luga pe ava pesao suile na sali moa ia muamua tau te tatalo le fa'amalologa le tua tau te tatalo le fa'amalologa le tua foi lele ia i le tūlanga o le toi whawhosi o le malosi. Le fue perenise le levanga. le ngala Thank you tatu i tatu fans le whawhor ka kou por kalamere ngai ngā rurue pe ia ngā rurue me uma. Whawtete le lava. Ia la le tau atu le no le tangata le mai i ke kou papaki o inga mai ngai kangaka ao le winga lau tala whawtai o lo fsoswani mai. Ia e fsoswani mai ngōna le fue perenise le levanga ia le soafor fai pule ia mo modi la le o le winga lau tala o le whaamarolonga ia mara tātou te talo ina e toi whafuisia le marosi o le mea tau te whai whatasia ai awainga i whengumia ia fuar whai ngore maa whaasoa langa o le avatu le issue o le issue e tō matau wainisi o ila tau o le fau e o i whai ngā pāloka a o lai kou ke mamai
ia makuku e foi lalo le fai kio i la ko a kupu me whapenge wa ake whakuanga o sesing air fast wa le vanga malanga i lunga i whai ngara observer ma ai ma se article se kasi o kusia ba ia kare karonga e le o e ka karonga atelo esa ori wa kaufen kusiska ko article lai kusiska ko article ai fai manga ia fai fa le io fa le foi le o se fai pule na paul temi na va ia io tonu fa tautonga e wa ia ke au ke le ropen ko va ia ngisi fongo le fongo e o sanga la unga fa ka po le fai o kalo fai ai sa osol ai ma se news o fai ma ia me ya o le o sanga nga fa ya tatu te talo ya ye fa malolonga ya talo se foi ai se kai mi foi se mai singa o kokonga mo pu se ase update lo longa singa au que fa ko so o rimongi foi melonga fa fia poko isi kai tulo ai au le foi me se yo ngo fi foi fa manga they are public figure e mo mier fa ai roi kanga kapo mai ya fa lo mai polar kulanga a me sala ko le chapipi fa ai mai po a mai kulanga le foi pule ya mangi lo fa anga fo i mangi po se fa malolo fongi fa mongi ai ya la nga ya le na le winga na le e foi le ka ngo mai fa me se la ko release ma fa pe mai ya ma update mai po mai si fa pule ya o mai tu langa o le minga pisa nge pa mi ya ka fa pe e foi ma ko fa pule fa pe nga so me ka fe ngai la foi si ma ko fa pule la foi mo we kulanga i a ke fa kula o le ala e kasilia ngu mela le e le o a ko ngi kai mi ya a vese nga yang ko le su kasi le cha pipi wai le fenga pa loka le fenga sa o se fongo ya sa o nga sa o le yala e te le yala se fa ko ke le ase nga ruenga mole tu nga a me je vo ya fa ila le voting ma ko ranga fa penga o ngu mela pela ngu mela le so wa ko es instead of limakas o limos fu e suir palme okay o le nala o suila le mo sanga nga fa ne ua fa ilo atu la nga paunga sui mo ki ngoa ina ua a o ye fo isko ngo vala si o sa o fa mo ni mai o le vanto fo mai ia e te lo o fa fo si el malosi o le mato fai pule o yo le fai sa avem fai pule si me nga fai yes o lo fai ka fo le fai ka po ka ngala unga fo le pasi o pa keki fai ka ko nga le lima se fulu ia e fai pule ke fa kura le ma ya ka karango ia lai kulanga fo le ai ma se me ua fai ai ronga i kumalo le se me ai lo pisa mo fo i kumalo wow ya manchi o lai ia le o lai ia komiki lai komiki po o le me ka o le o se le o sanga nga fa i kongo ngai kai mi a kong fai fonga palme pa si ngol pa keki ai pele a fo ilo na loto le te la kala le ke fai aku le ya taua ai fo se manga yo se fai pule ai fa pe mai ia resign o fa ma vai aku fai se fai ai ko fo isa nga fa fa la ko paro ka o ta si le ai ko malo ko fa ko sa fai tu ai fo o me kong fa o tau fa pe mai ia longo ku ia ile fo fika lai la fa ma vai yo ke fo ngi ka ari ako ma ua pe fa mongianga o long ko fai pule ku se margasi ngasi al ko fai pule wa kaunga mo kaung fa ma vai kalu fai ya na uto silfia ya esa ole le ya awa langa e mo wa vere ke le o me pisa o ma ese ale nga yo pisa o ai le pokor ko ingo kuila e pa ka ai solo anga po mu foi le ai le ai ma se afe mai se fa pa ka si singa po mu sanga nga fa fatu ma se ita o mai le tunu po fe u fa lang si kamba ko inga sia ya o le o mai le observer su e mai le sau so o pale mia ianga ingi usila fa mai sau ianga si inga mai e sau le ama sau le ai le ai ma se io ko e pisa mai le yon ko kong yon ya ai le se io i foi li poki mai le kupe ke le malore wa lu fai ma to alu ai mesa sa le ya to e foi si ke le o kupe le wa lu ma na la kom sa ai fai pule ai le ai ma se o mai e kusi mai pele ongi kupe mai mau lai tu lo wa pe na vai tu ele o matele o ise this is an issue
O le isu le kalangoinga. Ia. Le ai ma se pepa o ifo e kusikusi ma e o le kalamua e o le Samoa Globo e o mai ngus pepa Samoa. Ia. Ai ma se mea o ifo tusi mai pe fa pe mai. Ua mafuanga pepe pai Samoa. Ua mafuanga le sioki fuala au ua mafuanga ma ai onga o e kupe ye halu i le singa ma ye le si se sui mai le HRPP le ufies furma singa o ona fia foi lena foi tatou palota. Se tema. Nela ko a se tema. Kausaka. Au kuso se kem kausanga o si mai. Wow. Ia ala ai kala foi longa pe. Ia la ko mo pe. Amu ia nga ia. O konga foi se fuar pale mengi le ko inga mea. I don't know po ia ingi kula fongo po a conditions o ngi ko inga mea. Le o ke le ya pa pela balang fa nga fa ngoi makali e fongo fkalai. E mo ma fa mo ia. A pe nga fa me la lo sanga foi. I longa ia loko foki fo male mal ai le kumalo mal malo samo. Ko fa ma vai. O kau sanga. Fa aru po kalama fa aru nga ngari kumalo. Ai fa ma vai ngai. Pa wa me hole ia awonga e se fa nga fo le o longa mai ma longa ngase ma. O le ata muli le sa o mo mai le o wa senda tu mo tato producer. O le ata muli ale no mo mai si nga mai ia. Tu lo la to eva to te mi la ye o ia le tamafo ia tafito. E la ile ata lea, na, fa mole se tui furunga. O le ata muli lea no maua. O Samoa ia lai o inkia. Ia. Ai. Ai pe ia lea ka ele o se aka o se whamangu ia ngā se kirisi masipo le ane mele ngā o lenga o maua lana leono to su etu. More sila fia mai ere toa teli. Ia o nei a inga ia eva yo ngai kenge ki Samoa ngā koe kausi mai o ofu inkia o mai mangai ki kamai kenge ki ia. Ia o nei a inga ia. Lenga la tu mai tua. Ai tu la si fai pure la fai fusiu mai kua. O ia na. Ai kua ko valas. Ia. O ia tonu la le na le a. Le e missing in action. Ia vai la ia le tu langa le wa. Ia. O nei motunga afae e whaatupu manatu ma pe tati tau ata pe tati tau wa i lesi taimi. Ai ona o le leo ni mea e lipotia mai to tono si o tatu tunu i Samoa. Whaasolo nei diso tam tau pu a le ataua. O le a tato e a fea mai a le toe aruatu le na toe aruatu ai nei ia longo tino Filippo. Malana lango ya limoni. Kau kia. O lana lango ya limoni wa ole mea tonu lea la uia. O le toe ruatu le utu le tamalo atu sa wala toe fesoasoani lana tamo limoni. Ai tate le i avatua le finangalo. Mana ia le finangalo faalia o le fionga ya maiava viskota peteru. Ia. As taimi ma fa onga ina langa o le mai public ilunga. Le whaamani no ina e mai awa po le sunga te mai tailo ia. O le winga o le judicial review. Le sau, le kauanga iro. Le anga i tonua o le whaamani no inga po le ale meta o le judicial review. Ia. Ia. Se taimi ma toi fo ia. E toi fo i mea lau tala i le ata le toi tu mai lunga le ata o le uri ia. O le mea mua le ataua e utefia atai. O le how close they are. Very close. Mana tua mai. E ta taua o na whaai te le ni tangata sa avea ma komisina. Ina ia awane i wha amao nia tele le atunu ulo na corrupt. E pei o na whaai ngoa ai o ia. I lona i ngoa fau lea o Mr. Corrupt. E whaai ngoa e keisi. E keisi. E ta tau ona ia matua whaai te tele i ataua. A o lea ua toe sau lava e toe ngangana mai. O ia lea na behind all this. Manga kua mai foi
lenga leo Samuel le sianga video ese video Samuel ese mer fakarngo nga fai tau te ai ese video kilipi Samuel nga fai kala Samuel fai mai ole li le longo ka wa ka unga le Samuel ole li le longo ore kama le ali mong o mea o mangi mana tua mai ele se kama kiki ele kulo wa le ngana male upo to ya tau ele o se vale e Samuel ole aonga le loa ai exactly anga kala lai fai mai ma ele ma fai fo yo nga sau Samuel ka o mai se me anga ke loa e la ku kulo wa ma fa fo e ke o kiki nga ye se leo yu kai o nga ole o sau fai mai kala kom singa se ivanga na ole mea mongi esa o le to moi se ivanga nga ole mea mongi nothing it na inga le truth ai le ma fai nga sau kamaro Samuel fai mai ma fau mai ni kala o longo knowing o la ave loka ila lore pule nga longo yo ile vale sau pa kulo sa mo ole a e sau fai mai ni kala o se silai la ava ku e loka ila lo ala ke fa ku en kala pepelo ele kai se ele make sense nga ko nga me pena ai e ma fai o nga o loko kele ka o kingo se mele akawa pe a fai o ke loa mo mau ku e corrupt kankara pe a kaude corrupt e kaui a fa samo so al corrupt kuruku e le fa ngor kuruku e fa ngor fienga nga le wingor corrupt pio o le winga la no fa yatu o le ala nga ka ko kau make le ete ma tau mate fa me ta ile ala pe yai ni so o kanga o upo Samuel pe yai ni ango fale o upo Samuel le ato ale o ko sile samo ale o ko saude ile saula ngolangole langolo upo mon if ango wa nga ia lere pi o la ko fai unga fam singo kakia ai ua le mafai le mati le tila leanga e yei mela ua kalangoa i kua la e sanga ngofo mai e li lo vai ka fara ke o mo fa ka ska kulo e so ma fa wola o sa e fa sa kala le melia ai la ku e la fingi usila o e ngai ke mala malama i me fa pe vai ai le saula e vai ere no por ko nga menga vai o ke o senda ku ngisi nga menga ke la fingi usila mai opinion o le ka ke langa o mea e ongo kukupu again o lai ai le moli mau o kala yenga fai Samuel o mai lola i ele winga o mele o le judicial review o le fina ngalo le o le fionga tamai tai loia o le lava tuidunga ia ai so kango kula i e fai tau atu ia ile sila mai ele atunu ale la utango e tau fai tau atu foi le fai ngofi ia ai va tunu mar karafilia e te mai mo mai la vai oi ia ma e fa palengi e ai le winga o le fa o saunoanga o se firangalo le o le fionga tama itai lo ia mai ava visikota ile fa mani no ina ya Samoa le upu le ama le winga o le judicial review awa o i manatua mai o le ana toe apalai le apili e li mongi ai tongi fa foi le kaulia le ala o so le vaenga le o le toe ilo ese committee ese mai toma oti poe ko review ko sila ia le judicial ia pol vaenga o le famsinonga mai le fidangalo o le fionga le tamaita iloia ia mai ava viskota tolo mo le sila fia o le judicial review o le talo sanga i le Supreme Court por famsinonga maugolunga e toe ilo ai le faatinonga o le famasinonga mua ile famasinonga faitu malopo district court pesa ausia e le famasinonga mua ia ta iala male process a fai e maua e le famasinonga sa iai se fa le tonu ai maise pe a fai na solia ia tatau a le na tangi po o se moli mau o na fai lea o le unga e toe whaafo i le mata upu i le whaamasinonga mua
e toe whaatino I tūlanga atoa. Ma e sea tupu. O lona winga e le whaingofie. E tūlanga ese le judicial review mai le apili. E paula I tū e sila totoa I aile whaamasinonga o le process. A e le whaapea e toe fofongaina ni mo li mau I totonu o se judicial review. E le ai. O le judicial review e fina wailo ia I tūlanga sa whaatinoa ai le mata upu I le whaamasinonga muamua. E le lo tea mo li mau a e na o le awala ma le process sa whaatinoa ai. With respect, o le finangalo po le komeni lea au mai e le sa avea ma kome sina, mua, tate fisilingia po o le alo na whaina I le whaamasinonga mua. Awa ua manino sa maua le avanoa le lei e fola si aila na moli mau. Le whakau ia longo. Moli mau o longo lenga whai mua. O lona whaapea mai e le tatau e se minista o na whaatonu atu le komesina. Pe ai se ana ia le ta uai I lana moli mau sa whai. Moli mau le alongo. Ya, o misi kai. A kere I whai aire mea. E le whaapea o le asau I le judicial review e toe whaaupopo aisa na moli mau. No. You were present. You were heard at first instance. A o lea ua whai mai uala o na sau nei. To prevent further ministerial interference in police work. E ka ilo la. O le manino ia le tau te sila mai. Mangingo I o le saungoanga. Whaftai tele lava le fionga e mai awa viskota. Te lola na lena mai mua mena po. Le fwin tatu tau mawhai e toe mati le whauinga tonu o le. Po le alea mea ta o le judicial review. Le ala ua public a ilo na fina ngalo. Ma o te lo fuwa saanga tonu le avatu tonu I lungo le proklame. Le I antaua. E le iloa la po le ane mea le la koe saule li le koe kau whai. Ai pei ona tātara noa ma whaasoa nafi sa maualonga vangoa o le urua I mori maulea nga kolo. Yeah. O le urua I mori maulea or kama o top cop. E ngala ko whali diulanga mori mau. E le I mentioninga nga kere I whaiar mea lea. Ale sa maualonga vangoa I whaiai. Le alana mere uko haru kau whai. Ya, la fotu so vingan. O le kaimirenga kula I momo mai ai sa kalawhenga I walanga lenga so inga le kapupulenga fo nge yo le. O le conspiracy. O le mele wal wako ingi. E la koe lango I a limongi. E li ifa isi whamsingongo limongi. E li isi kangi a limongi. So ke la pralanga mele la koe whai. Oke kwa lo inga la vai au ia wa koso aku e ngisi. E po limongi fo. E kamo whai e koso mo ka upule. Ise mele kaunga o iai. O mo fai unga le makauria foi le fonga kongi fa for ke si le fonga le submission foi le nga ko lo ye ko lua le nga ko lo ye ko lua le kongi fa o nga ele ka kan kongi fa nga o ke ngi mo lo ia ale la ko ile me mau langa ko mo ka pule ele fa ko wol mix ka ia mkanga nga lo o ke le nga pra me alongo le la ko fa Ai, o le vaenga le na toi tongi mai ai whafole a pili lea ua makira kila I mare whaakamala I o aingu o se fola tau. I lona tiu te whaaloia. Ma le isi vaenga o leo e onga na mea lea e ka kaunga koe ave. Alo te whai atu. O leo ua umanga whesili mai le ofisa le a pili. Le whaamasinga. Por keisi irenga. O ai kongu e onga na kanga. O lenga mangingo ara o makanga ruenga o leo. A le fi wala o ria le ai o le ai so fa kuar mere. A le tati fai atu. Tu waia na su e sa o le ngei case. Se io ka vai pe ka ki koe vai ai po fe pe koe filosofia ko me o le angingi mono ai o ia ele koe o mai. Ia male si un kwa le msanga ia nga ke representing am kanga ruenga leo. Mole o koe leo. Ja, lena. O le vaenga lena ele matau. Ja, le toi tau mo fai toi le lau fa mangingo. Ele ngi fai nga mori mau. Ele nga le processor me le. Vai penga.
ai ua makila ai longa loko ki ngā le la audi al mari ko po mingi ska leo al par mia fo awa e pa wa le o le mea fo i mai le kola o longa kele from singonga ai ngofo a highlight mai ngā le upulea o le tali lea fa pe or kadia di o le mafuanga ngā le ngai fa ia le so enga ono le out of respect pa wa le o le mea ua le mafai ona pui le tanga talo na loto ya tatou faatalitali po fere kua o judicial review lea o longo la pala o kala ya longo ia o longo ke o ke lo le ngo makua longa o makua mo la ko ainga o nga fa ngo longo longa anko ngo ya longo o la panga mara o mo mai mo le ngo fa le le ngo ai longo le longo le wa o le sa ma ke ngisi ma fe o la mai la ke mi la ngase yuta o ke masangi le yonga lonkinga mo so lonkinga mo ko ngange lonkinga on ka le ka le ya me foi la ko grandmother e fa o kala wa so ma ke ngisi mo longo masangi o ma le la ko fale o ke ai ya longo la ki po le ongo lima o le ongo por fiko ka sango sa mo longo foi pa ongo fo ringa ai o ke akala pe va ai o ke makuanga langa o foi pa o longo wanga fa rai mai le fale ya so uma o ke ro ko o ke vai ya ka le ngo pisa ngela longo ko lo ma fo fo o ka ka file mo e funga nge aso le ki o ke fa longo fa le o fa sang kala e ke lang fa ko fa fa ma penga le o ma kua mai nge o ese anga ia mai ka umai la ko ainga lo keilo ele fa penga ko la inga mai le o ke ri ba ai o ka o le ngi se la inga po ka o le ka le o te fa po lo fi ngalo le a tau no fi lo ai uta inisio tau ainga e sion to finen ma tau uta e lo malanga nen ma to o malanga yo na tua e lo malanga foi lenta to o ai la malanga le taimo le winter Utah le tu mana tua na o watuai e ai le fia o le pese sivor kirisi masina fai le i stasio wa rota o Utah o Rose Park le Rose Park le wa rota no mana tua ile na ma tu mana ni so na yo to fa fine nai o i Utah ai saua i loa leo le saua le tangata ai te ua matala noa ai introduce mai o le tua fine o longo o le au te tau mafofo po le posi mafine no fo Utah pe na tafao tu fo Utah au mafine no fo sao i Hawaii leo ke kau mawhai ai e ongo leo kele fo leo maraisa i sanga ngā pōre le ai ka kau whanongono taimi tonu wale nā le wa amata na tau foi lele maa ngai mai lea foi le tūlanga o le vā o la aulim fia me ai mo ia ele i ke kele la wa amatana tatou vavai atua e seare mea ua kau amakai fika ala fionga i saufa pito o lo winga la lautala ma fa soa ila ia na saule o le tamaitai fo mai o lon tuangane ia ua paahulongo i tino Filipo tala no mai rola mai o latou fu ila ia tanga mea la lea mai ele o moelo la to vili le la kokuangange e nga kaimi mafai ai do something the hit and run do something awange i wai o tangata ma tuala ngolango ma lo te mina ia nai ona tau ai nga Utah kai lo ya longo i wa le mo ki wa ka ko HPP a o lon to fine mai la to no ma to fail hai tuala ngolango le finga malo fast ma uma ko fai ai ia fautua mai fo ia te uma ta por kala me keep on pushing mai makua ma na ia tau longo pea fioi ia o ke le rola por fe o ye ngi kai por bia o koefia fa longo mer ko finge ia nai ainga ona ole o matua se a isingi de me o ye sia ka como ka por ia ko ka mo fo yo ka lelei ka punga mai ka lelei ka ko Victor Bill ka ko America last year okay asa ula su ko o le sia uringa
Okay, ia kaka o ke masangi fa mai. Soli se fa ma ko kala ya. Olha, fa mai. E ke lo si kamba ngai le fa so e lo pokala masiaka. Se o le nefi o si o vole le longo fa ko la ke lo au ko ko fo ke mama la ia o vainga la walunga na le ataua a le la utana noa tu vainga ile vainga lo loto fa le nganga o le mele nga lo ngai longo i Samoa ua maola ngalu ua mau wanga la ko fa kari ha usa mo e failang kan Shame. Kifangero fa me. Shame. Kifangero fa me. Yes. Le ya tawa. Ele o se mele nga rua i Samoa. Ya wa ma e ala nga fe. O e mau maior kanga ka le vai. Wa fo o ya. O ya o ngar kangi le kangi ya. Wa le fa fa se o ya ka fa. O ya mango o ya o ngar kangi mo ya. Na. Alua kul sui komisinga le ya i malanga pulenga. Ele karia inga ngi komisinga fe kangisi ngi kangaka. Ya. Aya se meu que fa kai ya masanga Samuelu. La fa kai le mele ele ai ele kere komisinga e la ku e ko makangi kangi mai kangaka pe mafu anga ngarenga ku o o se ka peki ya ku e. Kuro. Ngana. Kau aya ku ya o ko me ia me uma. Anga paura ka ka alo ia lang kangi o ia ngai. Ka ka kangi o le ala mongarisa. Mongarisa, ya. Me ngalo ko fa ku ai shame. Shame on you mala o fe e wa e mau Samoa. Ngofo se i umu se i kau fa ka fa ngol maka upule. Ngofo ka u kurola ile. Vai le mau ngai fe. Levanga lafi. Levanga la lafi. Nga o nga taket mai haru Samoa haru se fai a wa mare ru ku Samoa o ke le ru ku. Ke ia le wa ru ku ki fa e fu. Ai vai ge mer ki fa lo fa mi on kwa. Ol mo kwa se signora ngabela. O vea ko foi la ukala. A kai o ele nganga e ke malangonga me ale nganga. Ai a kai o mai le yere fili. Ia nga ole ma nga mare fe. E ke ia la ko foi se nga me se la ngolango se judicial review. Nga ela ko lama u Samoa. Ole me nga ela ko ai. Ia fa ma ele o la fe i la lo ulu nga nga ngofo ile HRPP. Ioi. Le vai yo ye. Leva nga ngo foi le ya ai runga. A ore la ko faunga uma le nga fai. Plan uma. La vea i maleri le o team le ko kongo official lawyer city. Ka siria kanga ka kunoa. Ile alo foi sa ukala. Ka ule ka ngonga kuli ese mo official lawyer city. Mai avakele. Ya. Siria HRPP le anga le nga malafi ko i. Ale wole pala ko pom. Ha ha ya wale pat pomua langor kangirea e muri kangia fongo ko ya ole urua ikangirea ngo usu e ha ko kongo makanga ruenga le la fa fonga mai o ke do foko skala e lua ole urua ikanginga yai o longo mamongarisa ya ke official kangia oso mai fongo ko e pa mai langa kangilenga mai I ai tongi fafo I New Zealand le kaulia ia ko ngamea ko ka milo fongo ko e haru fa popolang kangila ruai kang ai le o kangi fa sionga la ka fi official le ai official le ia sira fia Samoa arwa ku le kirkiro ku makanga ruenga le e le ka kause ko msinga le nga fa ka singa makanga ruenga mama ia ko inga kangi fa pengi ave sero lea langa ko awa anga fa pengi ya ola ku maulanga kangi le langa original kang ele va veo so Samoa ai wa ye lo wa fa le au nga inga le alanga ko Russia I lo Samoa e ko ka pengar ka fingo ha Samoa ia wala faku o me nga ro le Samoa e taua ele ia ro fa se me le se judicial review ele mo moron ke me ro vai anu fa mamma me mai va se rongo le Sao Paulo all these years nga fa mai mau lo ko finga komisinga o leo ma ko ngi o ai ke vai ke le mara malama ai ke ra ku nga ka mai sentence kasi
e sui ai se mea ngā ka mai kālai kasi. Ai kasi lava le mea ngā lainga e alu sa moa. Ha ha. A ko ua kau loka shame. Shame. Sau ingi usila a ke le so faku. Sau ingi usila ka fe tau i e whamasingo ngare ingi usila. Ele o whakia e longo. Sau ingi usila. Sau e mai au kangi ngā ka o ka whitangi si ele vei. Ai kei roa kure le courthouse nga le ale atu. Peli mami o kisa wala. Courthouse le rangu pongi saan me se bangu e su makua i le courthouse. Sau ia mai au kangi. Maka penga mai ngiau interpreter mangi au translator mangi au. Sau ma mani mongi e mon mau ai. Ai le ma o fi ia. Ia nga sa mo ona mate ia ile o tupua stama. Ole mea mao le haru pasesi. Wa mao le kokongi ngā le pasesi. Po, ia wala kokongi ka a baku o. Me ngari ngaru la ngarai. Ngaru e lama mai le ataua. Ngaru mare mawhau whau ola o ke ko ai kaungu ui Samoa. Wa eva ai le mau kangi ngā saungi iai. Send mai fo ia dia utua e le uso e le sta ngata fai mai asi wa a kare maua mai o lau kamo Chris fa au fo le manga kusinga e kong a le ua pisi solo le fa mai ia longa uso le mau ke ka aro fa kasi fa mai se ngā kusi le fuila sa ungi Chris i langa su e fai a kore le kusi e fai kore le kuri le fa malolo o le sina mele la fau kua inga a fai o lea a ver kula fau ele ka kaunga fa a fai e fa maungia ia meian ko ia ile lea a fai e fa maungia ele ka kaulanga o fa muka o langa ngaruenga a ver kula fau legal action e vai la ka ko ia o le tala le na mareu ile maor ka vai o iai ai si sila o le o sor ka malonga this time ya ko vi fora ka maro runga ko fora ka vai ai langa ile ngofo vai langa ngofo e fo mo ku le o fulero lonko ngale o fo mo le of ko ngale ko ngofo ke mi ia ia le nga o la ngofo nga e ke valiango ia inga e uma e amalau ipuvai e sangai or kala nga mare upu male ori pa ngole vanga ngai le po so ngalo ngai le vanga ngai ia le fo sa uia le si mai kai ngale la o pe ngore corrections ia o sa ulo fenga venga ngai asa la fo ko finga yo ale nga associate komisinga Samoa ma ka mo ko fi asa ka mo mai o mai de official le New Zealand mira ko associate commission ngi e o ka ko vai la ka ko ia ai o so irang kamare o so isa mo fa kari mai au ai la ku fiu ka bar aga fiu o mai ka wa ime o si var ma mo nga ya so ia le ka o ko mo pa fo ile se o ka o ma fo fa o bere o fa ye longo kama fo ile le ka ke ngo fo ia kingi kire ka ke ngau ka ke si var ma o le me la sa fa mai ia ta mai le pese o ka kauku ia o ka ko sa fa seki pa o mai ro mar pese wosi o kala alo ai ngara o mama o ke le o pa la ka o ko ya ai ko lo ai ku e no marisi fa si ngai sa fa ya ka usanga nga ku e a maure di mor kinkiki o si siva ale la bukala ko ki faro e si oi nga venga ni ai o vai me fa pena ke ya le o kala ku e kinkiki ru aru si siva maris ai o ka kifa porque ia risca nga kare ka ke ere masangi ara o ka kifa o ka sa fa ya ka fa ma sor pare vanga sa ma wa so o anga e o yo fusi o fai kio ke ia le o ka nga fe ya ka fa karakarango ya ka fa ngai o ngai sika mikor au kara ai le fia masangi ia ai o ngai la ku wale ile mena ngala ko kuri o ka o me ko nganga le o kupu i la kama o pel cinco all the way usano me ngala o kupu usanga la ku kama ro mar ka fa pe le ki o va ye fe ka o ri mongi
Ika kula epa. E vai feika lo le ala. O le ngo mo arrange la kamera. O le vanga ele nga ole. Ilo ele nga ole nga ka penga o mai fo. O mai ka ko fakari. Lela ofa ye fa mai. Lela ofa lela fa nga ka ko kamo team le kongu ile lela fa ka ko kamale lela fi ilo visual lo yesi. E fa sufi mai. Ia nga wa va kuirunga. Now, au mangkuai, o vavai ku ngo fai mere posta o au Hazelman. Ai fai lau post foi le fa mai ua mention it observer wo fai aku ofa uma mai me ia. Ai pe, now let me say this to you. Yeah. Olo sap ngale loa. Wai sap. Kasi dia kama fiame. Ia le kulo wa sofa au langa ke fa alo le sofa au fa le alupo ai ka sa wi no ngai ngonga o foi le ngorga. What's his name again? Hazelman. Le fa uya le sai ile official wa onga le sa si o official wa onga ka ka be fa fingi ioi o winga na lautala le ko ka ngolo posta kuilunga emailinga o emailia ia pertaining ya kia uma ulo ia makukarangwanga. But it's okay wa umar case. Ya o ka ngolo fa aria kuilunga. Sei sila mai kilo ia yo mata. Tulo. Nga ilo lea. Lea ye o se kala ngo fakua wala nga pie kau sarcastically li mang kala fu i fa mai. Papea ele o fanga kuase ala leo ke mga alifo ke fai kau ia ma fai fo pole aso fa fia poko nga e ke difo ke kilo ia nga me nga ofa mai. Pe nga ofa. I'm sorry be fa pele o fanga mo ngisi cases. Nga lau ke lo Chris nga ele lo kulisi. Inga kulisi se uma so e fan le so nga ka va kuru. Au kere manga foi mai mau for ka ko por kala me ko ko foi lunga ronga man ko kasira kanga karele ko fa popo lenga o lenga uma fa ma vai wanga uma ko afia me uma ko ma na le osu ye nei ia le tamai tai ke CCWS lo ye oh yeah io ia stay no la wano lena yeah alu winga la lautala le wo uma ngo kango kali ku ye makongi ku rungo fa kali le Bora sianga songa mai ko o mai nga wo ku runga. Yes. O kele avakua ngi kala momonga le si le. Aka kongu le o fa tola utala. Oile. Ifo runga nga ka se kilo ko le ku le si fa loto le anga le o ka ke vai. O ka nga ka ngi ka expose ku umba runga ngi ka kai ke malo ka fu ye wa fu ila langa lai lo fu po kala mengi lango malo. Government of the day. Ya le foi la wa kui tif solo wa uma foi ngai ia. Engala nga ufa yak. Ke le fa ko se kala. Yes. Ma offer mai. They try to give me a free ride, free ticket, free accommodations. O ke arua ko sa mo la kes. Ya, mo le wa kali ai au mo fo ke mi kali fo ye. Ile ka ufa mamangi ka fa pe. Ya la nga o mangkwanga me nga wala wa o fai ma we kiri ka o ya la na to fai ka wai o fai ka mai le me tati te ye tanga tale o le me wala ngo fai yak o nga lu nga ma lo ke kele nga se e ma ale ka ke lo gi ka sia ka le lo ko le nga il par mia le sunga le au le mali to ma o le wala nga fo ilai ka ro ka so nga exposing nga ku ngo me corrupt ma me ye fai sa mo fo ma ya o vinga na le na to fa tu la tala ile o le wo uma o fai lo akua ma wo uma nga wa nga ofa mai ya wo uma ke yanga le o fa kuai le ai fa kai nga ka le ko fo nga ya ulo o le mao le o mao ko ilo ngo jambo le ya toa ma fa fonga mai le tunu nga mau ha ko faila nga kangi ka ofia usamo ai woki ile arwaku o ke le aru isamo yeah kifa ero lango marimo ai le siva nga fo le wa munga mangi o
Se ka ki fore I fa kuskusanga e lua le funga le akalenga pu e Samoa, ma le akalenga pu e ngol ba le pola se senga wakanga e lua. Se mega pe se la kale kongol ka vale. Ya ya na wa se le nga le la umana na se da tula I ona ya tawala buto e foi matua I vai lava ya la kale ba le loko e foi. Fa ko le ora fa ya ka ni so le sila ka nga pu e kongol ka vale le yo es. Se venga pe se siaka. Nga se siaki ko ka pe ni se solo le yo fa ya ka le kasi foi le fa ya ka ba ele ase se nga waka ya o mo kwa nga ya fa nga so o mo kwa nga pelu ya fa nga le na wa vai Ioi, ua makuai. Ole ala ua foi sia vai nga ua vai. Ale ua makuai nga ua angoi le sile wakisa. Ua inga ua angore ala korkamano. Ale aka, ngana le sia. Usore mela, ole aka fauna le fuko asen mangi. Lea, lea. Usa, ioi. Usara le aka le aka fauna le. Vai si sila kura. Wale okoi aka. Lunch steak, la fa ka mo ya ale usala ele ole foringa la le wela ka marka mingi ngor sisila nga ka wang sisila ba isa mo foringa va ya la yo la ka ma ko fiu fa kadia wa le turn up ya wa le turn up ya va be ele ko ka wo fier pa sisi ele hanga o lele mai ngai ne o ko ele o mai le so ele mo so pe yo Dali, kakor maroronga si o ko si tator maroronga. A foi mai. Fa un tatu fa so ni mangale tator maroronga.